Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta mistennija tagħlaq il-bibien tagħha sal-aħħar ta' din is-sena. Storja pubblikata minn The Shift News żvelat li linja nazzjonali tal-ajru se tagħlaq u minflok se jkun hemm linja nazzjonali tal-ajru ġdida. Din il-kumpanija l-ġdida se tkun iżgħar fid-daqs u kummerċjalment vijabbli. Dan il-pass mistenni li jkun iffinalizzat sal-aħħar ta' din is-sena fil-waqt l-impjegati se jingħataw pakkett finanzjarju skont il-ftehim kollettiv. Pakket li se jiswa l-miljuni li se jħallas għalihom il-poplu Malti u għawċi minn butu. Bħalissa fi Brussell id-diskussjonijiet qed jiffukaw fuq kif it-tranzizzjoni għall-linja tal-ajru l-ġdida tista' ssir mingħajr ma jinkissru regoli stretti tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. Sorsi ta' The Shift News spjegaw il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Gvern li m'hemm l-ebda ċans il-290 miljun euro kienu se jkunu approvati. Din it-talba kienet saret fl-2020 sabiex il-linja tal-ajru terġa' tiġi lura fuq saqajja. Dan meta l-Gvern wasal fl-istadju finali sabiex jala il-kumpanija Air Malta. Il-piloti b'mod partikolari se jingħataw kumpens tajjeb minħabba l-ftehim sigriet li kien sar bejn l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-Alpa, l-Unjin tal-Piloti, f'Jannar tal-2018. The Shift huwa infurmat li dan il-mudell huwa simili għal mudell li juża l-Gvern Taljan meta lqet il-linja tal-ajru għall-Italja u bdiet ITA iżda mossa bħal din se tiswa ħafna flus li se jinħarġu mill-bwiet tal-poplu Malti u għawċi. Lura fawissu li għadda l-Ministru Clyde Caruana kien qal li skontu ma hemm xejn ħażin rigward il-linja nazzjonali tal-ajru. Malta, what went wrong? Nothing. Madana kollu meta dakinhar kien mistoqsi għal darba darbtejn biex iwieġeb jekk se jkun qed jagħlaq l-Air Malta, Caruana żamm lura u ma weġibx mingħajr ma eskluda xejn. Sorry? And not plans to dismantle the airline, but is that something that you would consider in the future, or To do what? dismantling the airline, like in the space of a new airline, so to speak? So, whatever the plans are for the airline, those plans are being discussed with the Commission. Will you be closing Air Malta as we know it? A yes or a no would suffice. Whether I'll be closing Air Malta or not, as I said, and I will reiterate what I've said earlier on, I will make any comments on the future of the airline, of course, once the discussions come to an end with the Commission. I won't engage into any speculation. The only thing I can say is that we're doing our best. U minn dak iż-żmien sal-lum il-ġurnata l-ħaddiema tal-linji nazzjonali tal-ajru u l-familji tagħhom tħallew fil-għama dwar se jiġri minnhom. Bitħassib ta' dawn il-ħaddiema kull ma jmur qed ikompli dejjem jiżdied. Hekk kif mu qed jingħata ebda assigurazzjoni mill-Gvern dwar se jiġri mill-futur tagħhom.